أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد رب عالم ربن، صلاة والسلام لسر پیغمبر رحمتي حضرت محمد مصطفى بن حتى روجا قيامتي. قال مسلمانا دوی صحبتا خدا امی بحثا گوگرک مهود تربیت که خوشک بده زاروک خوا گو حق زاروک مهوجی دستوی مهود هیا امی بحثاوی بکن. خدا عز وجل دسورة أنفال آية 28 وها قوتيا: بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. خدا عز وجل دسورة أنفال دا وهاد بيجي دبيزانبن محقق مالي و أولادي امتحاننا، يعني وين بمالي خوتين امتحان كرن وين بأولاد خوشي وانتين امتحان كرن. خيرا مظن لجم خدايا. انسان وقتی گو مالی وی هبی بوی مالی خوتی امتحان کرن کا یہ شکر وی مالی بکی یا نا، یہ حق وی مالی بدی یا نا، تے امتحان کرن. معلومہ انسان کی مالدار بے گرک جوی مال خوا زکاة بدے، گرک قنجیب فقیرہ بکے، قنجیب اقربائے خو بکے، بوی مال خو تے امتحان کرن. اگر کو امتحان خوا درباس بکے لآخرت خدا عز و جل یہ مکافات کی مزن بدیے دا. اگر کو امتحان خوا وندا بکے حق وی مالی ندیے دا، زکاة وی ندے، خیر و خیراتا پین نکے، شکر خدا نکے، اب انسان دخسری. انسان کو اولاد واجه هنا بوا اولاد خوا تین امتحان کرن کا یہ وا اولاد خوا لگوری تربیہ اسلام مظن بکی یان یہ نلگوری تربیہ اسلام مظن بکی. یہ خدای وا زارو کا بوا دیناس کرن، پیغمبر وا بوا دیناس کرن، قرآن وا بوا دیناس کرن یان نا. اگر انسان بزارو کے خواہ خدای و عبدے ناس کرن، پیغمبر و ابو عبدے ناس کرن، تربیہ کا خوشک بدے و اب انسان لآخرت یہ مکافات کی گلہ کی مظن ببینی. اما وقتی کو گورابا خونا کے تربیہ کا خوشک ندے زارو کے خواہ خدای و ابو ناس نکے، پیغمبر و ابو ندے ناس کرن، اب انسان امتحانہ خواہ ونداد کے دا آخرت دا اب انسان یہ خسرے. جبر وے کہ پیغمبر علیہ الصلاة والسلام جی وہا گوتیا: ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن. گوتیا تدے بابا ندایا اولاد خواہ ج تربیہ کا خوشک تشتکی دہا مصدر، یعنی تدے بابا ج تربیہ خوشک تشتکی دہا مصدر ندائے زارو کے خو. انسان وقتے کو تربیہ کا خوشک ندے زارو کے خواہ آپارتمانا جزارو کے خور بہلے، عرصا جوار بہلے، بنزین کو فبرقا جوار بہلے، لجم خودے تقیمت نینا. اب انسان مکافاتک نابینی.
اما وقتی کو تربیه که خوشک دا بیزارو که خوا تربیه که اسلامی دا بیزارو که خوا اب انسان یه مکافات ببینی ادی گلی مسلمانا زارو که خوا گرگ ام تربیه که خوشک بدنوا ام خدای وا بوا بدن ناس کرن ام پیغمبری وا بوا بدن ناس کرن قرآن وا بوا بدن ناس کرن گلی مسلمانا دوام لی سیدالر ما عالم ما سال 12 مها درس قرآنی دبیجن زاروکا وقتی کو ای سال مثلا بیجن مکتب جهاتا گرتن زاروک مجدلا کو یہ البر بالگسیارا البر تابلتا بتلفونا وقتی خود در باسکن گرک ام زاروک خواه ببن جامعه و معنویتا جامعه بوابدنا فهم کرن ام قرآن کریم بوابدنا هین کرن ام خدای و پیغمبر و بوابدنا ناس کرن گرک ام زارو که خواه بره و دوان سه مه کو مکتب آگرتی دا بیل خصوص ام بره و بدنا جامعه یعنی جوا وقتی دی بهتر گرک زارو که ما د جامعه د زمانه خود در باس بکن یعنی سال 12 مه گرک زارو که ما بخوینن سیدالر ما گرک درسه بیجن لیبلی و هر سه مه هاوینی زارو که مجبوک و مکتب جی تنیا و دل تمام جامعه جی درس قرآنی تی دائین ام زارو که خواه بشینا درس قرآنی مهی چاوا زاروک خوشین درس قرآنی گلی مسلمانا به چاوا وقتی گو مکتب هیا دیا زاروک باب زاروک تلفونا خو عیار دکن زاروکا گو صبح چی به لحفت 10 دقیقه 15 دقیقه او زاروک دچه مکتبی دیو باب وی زاروک ساعت الشش و نیوا الششا درابن طاشتیا و زاروکا حاضر دکن جله تمیز لوا دکن و گلک جیجی بزاروک خورا دچنا حتا مکتبی زاروکا خوا تسلیمی مکتبی دکن جبونا کو زاروکا و بعلمی گلی مسلمان د درس قرآن دجی گرک ام رابن طاشتیا زاروک خو بدنا و جله تمیز لوا بکن و بره و بدنا جامعه بواره هر نجامعه نکو وقتی گو زاروک لسوقاق دلیزه و گوی دی بو وقتی درسه همه 5 دقیقه به امه چما درسه گوهات درسه جی گوه خو ندیه دا نولو چونکو گلک زاروک ده تین جامعه و نا علمن یک سبب کو نا علمن جی جبونا کو دیوبابه و تام گراوا خو ناکن یعنی وا زاروکا جامعه بوا خوش ناکن و اونمی زیده ناد نخوندنا و صادجه بدف دبیجن هرن بخوینن لیبلی جبونا علماندنا قرآن زیده چبای صرف ناکن جبر ویکی زاروک گلکی و گلک سالاتین جامعه جی و قرآن خواه خلاص ناکن گلک جامعه دبیجن ام زاروک خود شینا جامعه جبونا تربیه بستینن راست جامعه جهه ادبیه جهه تربیه لیبلی تربیه مزن پیشی جمالی دست بید کی گرک پیشی دیوباب زاروک خلمالی تربیه بدنوا به جامعه چیه زاروک خور بیجن به عالم چنه زاروک خور بدن ناس کرن وقتی گوی دی او زاروک هات نجامیه یه تربیه که خوشک یه ستینی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده حدیث که خدا وها گوتیا و این لولدک علیک حقا حق زاروک مهوجی دستوی مهودا هیا یعنی بچاو حق دیو بابا دستو زاروکا ده هیا حق زاروکا جی دستو دیو بابا ده هیا
يعني ديوباف گرک رزق حلال زاروکا خوره بینن جحلالی جلال وا بکن و تربیه که خوشک بدن زاروک خو اف حق زاروکا دستو ديوبافا ده بچاوا گرک ناوکی خوش لوا بکن خدای و پیغمبر و دین و بوا بدن فهم کرن يعني حق زاروكا گرک تربیه که خوشک جی ديوباف بدن زاروک خو قال مسلمانا پیغمبر عليه الصلاة والسلام ده حديثة كديدة جي وها قوتيا خيركم من تعلم القرآن وعلمه أن قنجوا يقو خد علمنا قرآني وبيرا قرآني ددنا هينكرن شخل كيرا قرآني دبشن وقت يقو زاروكم هو ورنا قرآني بخوينن أن قنج إنساننا يقو درسي ددنا وازاروكا أن قنج إنساننا لقوري حديثة پیغمبر عليه الصلاة والسلام ده حديثة قديدة پیغمبر عليه الصلاة والسلام وها قوتيا إنسان يقو قرآن دخوينيه وبقرآن عمل دكي يعني قرآن خندية وبي عمل دكي خدا عز وجل روجا قيامته تاجك دده سري ديوبابي وي إنساني روحنايا وي تاجي جيابي روجا دنياي بهتره كا إنساني ديگو قرآن تخويني وبقرآن عمل دكي بخيرا وچقاسا اديون حسيب ده حديث كديدة پیغمبر عليه الصلاة والسلام قوتيا هر حرفك قرآن جمهود خويني خد تعالى خيرك جمهور ياستكي هر خيرك بدهايا إنسانك جو قرآن دخويني قرآن خونديا ددليوي ده قرآن هيا و إنسانك جو ددليوي ده قرآن تنيا وكا إنسان ساغ و إنسان مريا مالا گوتی دا قرآن تی خوندن و مالا گوتی دا قرآن نای خوندن وکا مالا آوا و مالا خرابویا جبر وی که گلی مسلمانا ام زاروک خو بشینا درسا قرآنی ام حجه کرنا جامعی و حجه کرنا عالما بخنا دلی زاروک خدا جبونا کو زاروک ما تربیه کا خوشک ببینی خدا عز وجل ما بقريني جوا إنساني بوحش قرآني دكن بوحش جامعة دكن وحش عالمات دكن خدي تعالى ما بقريني جوا إنسان خدا عز وجل زاروك ما صالح بكي خدا عز وجل مريي ما عفو بكي خدا عز وجل د دنياي دجي قنجيب ديما دا آخرت دجي قنجيب ديما ومجعزا بإيقر محافظة بكي خدا عز وجل ما وديوباب ما رحمل ما بكي وخدا عز وجل رحمل تمام مسلمانا بكي وخدا عز وجل دنيا مجي خوش بكي وآخرتا مجي خوش بكي خدا عز وجل خوندنا قرآني وعمل كرنا بقرآن بخي نصيبه ما خبردانا ما داوي حمد ربي عالمي ربي